Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazare ahanbada maruiba pau. Lok Sabha ngasi Manipur Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2015 pass tawkre. Lanjenariba sing masagi mayum da hanjil handuna khunda leita hanaba thabak thaurang sing hena yangsinnaba Rajya Sarkar na Rajya madi Jila Thaki Committee sing semle. Manipur ngasi World AIDS Day thauram tongan mafam sing da pangthoknakre. Imphal Jilagi Kairau Britada African Swine Fever Tengnare Kilometer Magi Akoibada Ok Puthok Puchin Tawba Amadi Yonba Thingkre Amasung Sarkarna Hairi Hauzik Phawbada PM Bishwakarma Scheme gi Makhada Khutcha Haiba Miyoi Koti ani Lakh Humputrani Thoi hena Mingchankre. Lok Sabha ngasi Manipur Goods and Services Tax Amendment Bill 2015 pass tawkre bill asi Kendra gi Sel to Mantri Nirmala Sitaraman ngasi nungtil khanaduna pass tawnaba sabada pukhalaki anoba bill asi Manipur Goods and Services Tax Act 2013 semdoknaba pukhalakpani Mantri na bill asi pukhalakpada birodina sabada sarangnaba thoki tungda voice vote bill asi pass tawkibani Lok Sabha ngasi mifam hek hobaga birodina tongan Rajya sing amadi Union Territory singda Special Incentive Revision pangthokpagi wafam yauna tongan ba issue kaya pukhalakpadagi sarangnaba thoktuna sabagi mifam hanjin yaithoki tongan wafam kaya pukhatuna pholau kaya lauduna sabagi weltamna changsilaki makhoina SIR gi wapam ningthina khanana batabi tawki sabagi sarangnaba marakta seltum mantrina hidak managi pothok singda excise duty lawbaga mari lenana Central Excise Amendment Bill 2015 puthoki mantrina Health Security and National Security Cess Bill 2015 su puthoki ngasi sabagi mipam hawdokpadagi Adyaksha Ombrelana obituary reference piki amadi sabagi laikhitraba miyoi singda ikai kumnaba utki Savana Dharmendra retired Colonel Sonaram Chaudhuri, Professor Vijay Kumar Malhotra amasung Rabina ki mafamda ikai khumnaba utki. Rajya sigi tongan ba relief camp singda changjapam loduna lariba lanjenariba miyoi sing khunda leita hanab amadi masagi mayumda hanjilhanaba thabak thaurang sing paikhanaba Rajya Sarkarna Rajya madi Jila Thaki oiba committee sing semle. Sarkar gi cherolamana hai Rajya Thaki Committee asi Chief Secretary na Chairman aduga Special Natraga Additional Secretary Home na Convener Oigani Masida Finance Home amasung Rural Development and Panchayati Raj Vibhag ki Commissioner Singh member oina yauri haiba committee asina Rajya sta leriba IDP Singh masa gi mayumda halhanduna khunda leita hanaba honabada matam gi thorokpa samasya sing yengshinba sarkar gi vibhag sing gi marakta ningthina pau phauna hanba amadi apunbagi warep lobuna jingbagi thabak sing yengsingani Zerosina Makata na hai masiga manana Jila Thaki oiba committee sing su semle haiba committee sigi chairman marilena deputy commissioner sing na oigani aduga additional deputy commissioner sing na convener oigani haiba committee asida DRDA gi project director Jila Parishad ki chief executive officer amadi marilena SDO sing member oina yauri amaromda coordinating committee on Manipur integrity kokomi amasung IDP sing gi apunba mute kangbu amana Rajapal Ajay Kumar Bhalla amasung Chief Secretary da ngasi cherolama piduna IDP sing December tha sigi manungda masa gi mayum singda hanjil handuna khunda leitana lehennaba taksin khre Manipur da su World AIDS Day thauram pangthokre thauramasi Manipur State AIDS Control Society na sinduna Imphal ge Palace Compound da leba Manipur State Film Development Society MSFDS ki auditorium da pangthokki palan thauramasi gi sayasi gi oiba hiramna Ayat ampai namkhai duna AIDS thengnabada awonba porokpa haibasini thoromasida Rajigi Health amasung Family Welfare gi Commissioner Suman Singh na hai miyam hupna HIV AIDS ki lamasida honamina duna laina asi karam laksingadagi haibadu honasi mipum khudimangna masa gi tawdaba yadraba thawdangni khangduna mipum khudimak laina asi gi ngakthoknaba thawrang sing paikhachi Maruina Mahiroi amasung naha singna NGO amasung sarkar ga khosamna duna HIV AIDS asi muthatnaba honabada thawdang yaminasi mahakna hai Prevention is undeniably crucial, but equally important is providing support and care for those living with HIV/AIDS. We must foster an environment of empathy and understanding, ensuring that individuals living with this condition are treated with dignity, respect, and without prejudice. However, we cannot win the fight against AIDS by initiative from government and its related department only. Not only the support and cooperation from communities, but the civil society also has a great role to play.
Therefore, I appeal to civil society organizations, religious institutions, and particularly youth and students to put their efforts and help the government and NGOs in fight against AIDS. Thormadu Health Services ki Director Dr. M. Hemant Kumar Singh na hai matam amada akiba phangna leiramba HIV AIDS ki aranba thajaba du ngasidi leiraktre nganna leina asi khangdoktuna hidak chahubana miyoibagi punchi kanba ngami Raijasi ki NGO kayana lamasta thabak tawduna miyoy kya gi mateng pangli thormasiga mari leinana National Red Ribbon Quiz Competition da makok taraklaba miyoy singshu manamatum piduna ikai kumnaki World AIDS Day ki palan thorom ngasi Bisnupur Jilla dasu District AIDS Prevention and Control Committee na sinduna jilla asigi All Chief Medical Office ki conference hall da pangthoki thoromadu jilla asigi Deputy Commissioner Puja Ngangbam Chief Medical Officer Dr. L. Rai Chandra District TB Officer Dr. S. Rajena Singh masaruk yaki Jiribam Jilla dasu World AIDS Day ki thorom pangthoki Child Welfare Assam Jiribam sung 50 bedded hospital Ningsing Khul Jiribam nu punna chinduna hospital asida thoromasi pangthoki thoromasta Jiribam ki Chief Medical Officer Dr. Binay Prasad saruk yaki thoromadu saruk yaki ba tongan NGO madi e pawi lamda leiriba miyoising HIV AIDS ki matangda wa ngangki pawi marak thatna atenba break ama Admission open. Caesar Foundation na chalairiba St. Anthony School, Sangakfamda, pre-nursery dagi class 9 faubagi ming channabagi registration hauzari. Offline registration gidamak November kitang kuntaruk tagi December taruk faubagi manungda, school office ta ayukipung mapan makhay dagi numit yung bamatung, pung ani faubagi manungda lakpido na tanabiu, amasung online registration gidamak ay kogi website www.santanthonymanipur.org da changbiduna, December kitang amadagi January tang tara faubagi manungda registration tawbiu. Class 5 tagi class 12 faubagi nupa amasung nupi singi damakta matik charaba amadi matamga chunaraba hostel gi facility su fangbigani. Adomgi angang shingi tunggi aifan na bagidamak St. Anthony School Sangakfamda admission tawbiu kudong chaba si lawbiu. Tabijiba Pawasi Akaswani Imphal dagini Imphal Zilla da African Swine Fever naba thengnare hairi Zilla asig Additional Deputy Commissioner rathokpa chirol amagi matungina laina asi Imphal Zilla gi Kairau City Block ki manung chana laiba Kairau Salam Lekai gi ok farm amada thengnarakibani Pharmacy ki kilometer amagi akoibada laiba farm sing infected zone oire haina lauthokre masigi matungina mafam asida ok puthok pushin tawba semdoklaba oksha yonba thingle infected zone manungda lairiba ok sing hatpagi thabak veterinary and husbandry bibak ki official singna pangthoknaba chiro sinna khangalakli Manipur da sahi ngasi mioi nipan nongna dengue positive oiba thengna ki punna sample kunthani tu test tawki rims hospital da sample 33 test tawbada mioi 3 positive oiki zanim hospital da mioi 33 test tawbada mioi 5 positive oiki ngasi dagi hauduna thabum ma chumna pangthokadaba nupi lal ningsing thabum thoromgi Imphal Irabot Bhavan da pangthopa mifam amaga loina haudokre All Manipur Nupi Marup Manipur State Council na thadorpa chirol mana hai mifam asida rajya sigi tongan mafam singdagi lakpa mafam committee gi members sing saruk yaki Tamenglong jilla gi Longkau da sariba Ranima Gaideliu Freedom Fighter Museum sem sabagi thabak thoram sing tinthabaga mari lenana Rajyapal Ajay Kumar Balada aiba chirol pisin khare hairi Federation of All Tribal Youth and Clubs Manipur na thadorpa chirol mana hai Rajyapal da pisin ki bachirol aduda All Tribal Youth Clubs Manipur gi maikai dagi museum asi sabada tintariba asi atu matamda Rajyapal na meeting changduna paikat payaba thabak thoram sing paikat pinaba taksilli World AIDS Day ga mari leina ngasi lem na idan tawbagi thoram ama Imphal West Jilla gi lamdeng da pangthokre Life Savers Manipur RDO College of Nursing amasung HDF Bank na punna kusam na duna sinba kem asi All India Blood Donation Drive ki saruk amani hari Manipur asi tongan ba kanglu phurup kaya na punduna amato ina kondaminaba lamdam am oiri maramasina kanagumba amatana phurup amagi matang da athiba wa ngangba amadi hunduna ngangba toksi haina MLA Thangjam Arun Kumar na hari Committee of Civil Society Kanglai Park CCSK na sinduna Imphal gi soibam laikai gi Citizens Club to pangthokiba 13 Shuba Foundation Day ki thoramda lamdamasta kundaminariba phurup masel gi marakta phurup amana awaba tarku matamda atopa phurup amana nungaiba phongdopo thoram amadi wafam sing social media da thagatpa amadi phongdokpa asi tawdana appeal tawraduna Sri Arun Nahai asiguma thong sing asi tawdana hana ingna chingna leijaramba Manipur gi phibam adu hanjilakpa ngamgani
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯁꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯗꯕ ꯋꯥꯠꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯏꯪ ꯆꯤꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ MLA ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯇꯥꯝꯕꯝ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ CCSKꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ BJP ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯃꯟꯗꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯟꯗꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯥꯙꯦꯁꯥꯝ BJP ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯃꯟꯗꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯆꯣꯔꯖꯤꯠ ꯌꯥꯎꯅ ꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯌꯀꯔꯇꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯧꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ TB ꯏꯂꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯌꯨꯅꯤꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ TB ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ TBꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ TB ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯥꯅ ꯑꯪꯒꯟꯋꯥꯗꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯔꯥಜ್ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯤꯂꯥ ꯈꯔꯗ ꯂꯩꯆꯤꯜ ꯀꯨꯡꯅ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯔꯥಜ್ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯖꯤꯂꯥꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯆꯤꯜ ꯀꯨꯡꯅ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ PM ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯀꯔꯃ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯍꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯣꯇꯤ 2,62,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤ 2019ꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ 19ꯗ ꯈꯨꯠꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯍꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯍꯤ 5 ꯆꯨꯞꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯔꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯀꯤ ꯔꯥꯖ꯭य ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯣꯚꯥ ꯀꯔꯟ ꯂꯥꯖꯦꯅ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ 12,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯉꯥꯡꯕꯝ ꯑꯃꯨꯈꯣꯝꯕꯗꯒꯤ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की मखादा चथरिबा अहुमसुबा प्रीमियर लीग 2019 की ngasi सेक्टागी SSC ग्राउंड दा सानखिबा मैच ता सगोलबन यूनाइटेड ना अंगथा एफ्स बु पांजिल अमा तरा अमा दा थोइख्रे अतो मैच अमा दा सोशल स्पोर्टिंग क्लब ना ऑल मोइरांग फुटबॉल एसोसिएशन बु पांजिल अनि अमा दा थोइखि कोमा थुसुबा असम राइफल्स मोदी विलेज अमसुंग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन चांदेल ना पुन सिंदुना चांदेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चथरिबा कारगिल ब्रेव हार्ट मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 की ngasi सानखिबा मैच ता नारिंखु वाइसीना मोदी से सिबु पांजिल अमा सिनोदा थोइख्रे अतो मैच अमदा मोनसांग PYCC ना जोनलांग SYC बु पांजिल अमा सिनोदा थोइखि तरासुबा MNCF प्ले टूर्नामेंट की ngasi लाइरेंजम पब्लिक ग्राउंड सानखिबा लीग मैच ता YUCC क्वाइकेथल मोइरांगपुरेना RRCC चुराचानपुर विकेट तरुक थोइख्रे अतो मैच अमदा PSC खोयाथोंगना नपसा खाय इम्फाल बु रन 40 थोइखि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक मसानादा स्टेट अमदी नेशनल लेवल दा तकमान क्या फंगलखरबा इम्फाल इसकी मिनुथोंग गोलापतिदगी सानरोय मोहम्मद मुक्तादिर अली बकपु मिनुथोंग फाइजिया हाई मद्रासा दा हराउ तराम ओकपगी थोरम ngasi पांगथोखरे सानरोय सी स्कूल असिदा क्लास 7 तमलिबा महिरोयनी माना चही असिगी नवेम्बर 3 तगी 9 फावबा उत्तर प्रदेश दा पांगथोखिबा नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप चा सेंजेंगी तकमान फंगलखि निफुमदोय सुबा स्टेट लेवल आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप तना सनागी तकमान मरी लुपागी तकमान अहुम फंगखि सुनी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक लोक सभा ngasi Manipur Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2019 पास तौखरे लांजेनरिबसिंग मसागी मयुम हंजिलहंदुना खुंदा लेता हनबा थबक थौरांगसिंग हेना यांगसिननबा राज्य सरकारना राज्य मदी जिला थाकी कमिटी सिंग सेमख्रे मणिपुर ngasi वर्ल्ड एज डे थौरम तोगान तोगान मफमसिंगदा पांगथोकनाख्रे इम्फाल जिला की कैराव बिट्रदा अफ्रीकन स्वाइन फीवर थेंगनरे किलोमीटर अमगी अकोइबदा ओक पुथोक पुचिन तौबमदी योनबा थिंख्रे अमसुंग सरकारना हाइरी हौजिक फावबदा PM विश्वकर्मा स्कीम की मखादा खुद चाहैबा मियोय कोटी 2,62,000 हेना मिंग चनख्रे पाउलोइजरे